de no krokrowa nti a me ba ya ne se Peter J yan na wo na ne nyame adom akodu Spain wuku ana one ne wo ho mpacho mi wa ye ho ade mpacho wa ye me ho ade yan na wo mamu miensa ye no ane se me ne no na wo ka se yan di asam doso ye ne na wo miensa abono fo ka sa mu sa na wo ka no wa akodu Spain na de o se me nye ba oja me kwa umo adwamare me mo adwaman unye hweba me nkobo okoro no me nkodi nsekro me nkotu ka kese bi ma no se bia matu ya kanti ese de kese wadu spenti wa yiye na wanya pipa wa sidan wa ye japade nti me nye nipa wonani so nti opapa no no de ase no so no opa no manko se papa yin mejawo mo se me nye hwe nti o mu ntim ni na chi kodi saa enya branse na bra ababia ni nti ne maame so no ne ye bia enene wo fa baako ne osi agina ene o mo de me ko se mo agya me na beba ne maame ne so edikness Church of Pentecost kwakuda kurum Sampa Suma Nkuru district Suma district dikness se de ai kosia maame kosia elia ho de maame kosia no mu ni aso de mu dikness kosia ne be frɛ no taliza kosia adam ni kunu ne akaba bi yo mi presimu o nti okwa no asechinchina twa ne ba fa bag show mo tuam twu permit edidu kwemu ha boso e ko bra obi ba wo bra wanya oboni bia modiamo mumu binom mo na mo mani panya no e kasete nyame asafo kronkron dicknesses akwashia hwan alese akwashia Teresa wa kurum kwakuda kurum Suma district Church of Pentecost waku asori nanimu asa onse wuku se obe abawe onye ewenti wontimi nkodi sabone ena gangaria obredi animu oba Samson oba David oba Goliath oba Herbal na wo mama ani bi nyasam ketwa wo mama ani bi de bi bedi wom ya fa ni upa e bedi nana de wo twato won mame boro na wato won obekwa komaso so obi babai wa se wonya bone wo ma adwaman na obetumi be chechera Fred David de so an se watena wache tu yale de wo hia be mansuo eti waja no kura wone wo ma boka Peter J was paying a free Sampa Sakatia wone wo ma egudam otom. It's a shame. Enti no wose wo jawo ena aso yo wate won sumu sei okoye ne papa se asane ba ya che nti o se ne dia chinchina atwan na dia wa message ya wa ya ma o monne no se omo amfa ne serious enya ade a obey message asi ne phone no so biem nti dia wa kan ne wa kan nti dia o ho se ya wade nhehye se dia wa bu mi kwase ya fa no be misa me de odi sumu amako beto me yam na onfa mame nti ma me hwe aba ma no kwa mfie du ba akodi o ma me adwuma o mi sto bi mame sabi dan kura o sen ko kwa me di mi jimi atena ma se okwa aba benye sika ye japade asida me nya babi di eti ato fese babi e da enye despite the fight enye dan na ebububu ye so Oba papa Ube papa just part the fat anana mabrofo won soli o mo brofo na ikegu soli o enya brofo biem ana nanana mabrofo won soli o nanana mabrofo won soli o enya brofo biem ana yenya brofo biem ana asisi ntini yese yo asisi ntini be yese asisi ntini be ye anua kafra ware makuma de o mimi kuni ya bununi mi ankasa de me ya chim ni mi fra chim da na mi kuni ya bununi ti bunu is my second home mi fa hu ni agoro kora abunu fo me ma de nka be ye oni ku de se be so wate ni tunu mahu a wa che jacket se de wo kotrem nti ofi se wa wie na brabo ya Grace odio na di kan na wo ye brabusuafo no fatu su ne entie
Peter J openi Peter tete wa furu onua akone onyina no wa kofuru onyina akone ebi ne ba blast ewie yi hwu say ana blast ya me MC alatum ya di atumo emiti ya me ye wo badwuma dede ni kura doso edi na ebo bibia ni wa ebo MC Adam Adam start born from yenti de mu ram no bi ti konso echi ana mo chi no ene sai yenti no chi ya yanti o abi je nye ya momie mo ne fon so ye brade ya badwuma wo abusuafo edi no so yenti min kam ne message ya me ya ma wo ni bi ma wo bi ni message ni bi ma wo bi last message na me de ma wo abi je mo mehwa ade ne maye na no ya badwuma kire topala a ya very frustration so no me na me ware no me se me ware asa ware ni bi ani mo afu abajo se woni wo Eda good morning Mpacho se apumboko minisi na me adom oye bia ye boko Mpacho bibiri ma message good morning ya minu wadi nkomo afa sa awari we hu pre bibiri ne message ya me ya ma wi minye bi ma ubi minye message ni bi emma ubi last message na me de ma wi ebi nzibi message ya me de ma wo ni se uba no aware no me na me ware no me se me ware asa aware no bibi Grace fari photo ni to soma yai ye na setena na nya de meti ma soma ni pampri no akọ papa no be ho me ko bia mo modare omuma me different direction na no be koye no huma meti asese mpapa no be gya aware no asema me ka akire won ne se aware no me na me be ware me se me ware bi aware no enya de ame ware bi asintiti ame ka akire won se nhihye biara egu aware ayeye ni ewo hu bia nhihye bia no ka kire busia no na mempeni pa na be meye nhihye no me ne papa asema me ka akire won ne se me se infire busia mu masintiti ame ka akire won no ndi asema makan eda otimenka me se nhihye biara ye kire se aware egu ayeye no mo wobusia fonde na honka na mempeni pa na ome ontu sa na mo no na oba no baby a otitizi no ondemete na me kan last me kan bi fina otim no ondemete bibitu na enyeme masem asema me ka kire ono no opa kobo papa bi no mama ne se ho ba se mesi de me se me ka kire se me nese masenti ti ame ka kire ono na mu ho fa no ndo masema me ka kire ono me nese ni firi papa ene bae masema me ka kire tie ni yi Ghana no mpa me ba ho me pa me nzi ho nezi ho kina asasi bi anjiri funu asema ma ka kire ono we ni so a oba no ne ona na wa be ho be kire be ni mfi obi abiem ne kan ne eda me kan me ni bere se na me ka kire ono me se amamre na kire se aware egu no ka kire ya papa ena wa ngasa ana mo anse hutu ne be kasa asemi bia no honga na mempeni pa na omitu sa na mo no me se me nese mfiri papa mu masema me ka kire wa no se wonya no ano no otifi ho ni gugu nsa ho hwe na ho amfre me ma ka kire wa wi
ne obitimi aye bia ye na mama ne sisemi ye ne amani bia semi ye bia memeye na onne ho na me so mpemba bi ntenase me se asase bia nkiri funu masema maka kire wono no ne hwe meka bi obo bi se anvo na amane se me se aware no me ware bi ote ho ndemete fie na otim no bibi ne ho gunzu ho hwe ne ho amoma amane isanzi ni babi aho bekobo na amane bia no menim no onye mese masema meka kire wo ano no bye bye anuma said ya wo kanade se eda mpacho mejoso ahaboko okay eda nihwe okasa anuma said ya wo kanade se manja hwe ya mano manja na hwe na si no eno de no kore ne wo kana 100% metewase na mu abuchire na yeba no wo said ya ubia ni babia ofai ade bae na nitia odinam meme de no enwane ahyase me bae no yakopon bo ha me hedu ni adwuma kama na me ono ya no di ho adanse namu ne ewu mi ni se akondu na me bitu no ya no da wunya na bisa ne se sika me ditu kwa no ha na de mame no njiro nipa ne ya ma me sika me ditu kwa no ma me afuni de kosimbu nzungwanda no anani mo ya we ena me ditu kwa no ma bidro akondu na me adwuma ya mintimi intwa ma me nja na ma bepaja ya ede wasi baabi saase we hana ye na ma yasem no ni nyina ni tiwo hono ontene ho asese me boa ma busia vo me hwe no me hwe no busia me hwe no eno na akofa saa ne baabi ye nyina ye eduru no intino me nim ntia me nya adwemmoni bi ana adwemmoni bi na me nya ya amammoa no me nya adwuma papa na me ye no a o ka se me ne ho ade na me hu se no e se me ye no ho ade because ote ho na me nya ne ho ade a obitima ye basa e basa me me yere nti ne ope bi obitima ye okay ma bupu miti ena ye koye ne ho ade sabe na me madwuma kama da ye koye o ba ne ho ade danwa be chim kotum danwa be ye agbedu e ho ade danwa no kode prison de me ko sha underground ena se eduma na me ye no ahwere me ebisinle eda me kan bibia se kru ha ubi ne eduma papa obeye no na sa amre na 2018-19 no na Spain for na odi obi krata ye eduma ha na omo ncheke sa na ma secretary na nye odi ana yenwe 2020 na omo ni bom ho so ndi me ye che me no kompeli fufura me ko mu no me bre pass na me nya murura na me den kakra sa eduma no bi ho awo ya boso so yitu ya ka 600 euro 800 euro ko krata na nye odi ya na krata euro so abeti ni sika die free man so den o de nka ya ma ni open no de be ma o ni krata ndi ntimi mfa no go ba bia ntimi ama na ma hu no na me ni amani ama hu no na me ni ntimi me kan se eduma papa na me ya me ni sika de ko ye ne ho ade no se eduma no da no a me ye ne ho ade da no ahwere me enochi ne me ko ye na no bo kakra ena omu hu se nkrata anya ye de na omu yie nyina firi se adwuma no firi ho besi nne no ukuru company bia ma ya se fa passport no ka ho passport no de nipa ni picture da so kama ni bibia oso behwe no a behwe wani ma bihu ne yakọ nyina e free 2020 besi nne no ntimi wo papa enya adwuma company kama bia basa na nipa nno anti eda nyese bia ye mbo paye nyese bia manye bibi e de ama no na mfa ama no struggle na ma struggle de bisinne a me omi me di nsekan tam se ma bi nya mikru ni aba ya war no empare me se mitu ana mafufuru bi ya bi no adi adanse pifi se me hu na shase zembibre ne siye ba mi buma ni guni nyina so nemu akoma mi nuhia
said the Impenivomu boom, Besse, Captain Munis, the sheep, and the Abidu baby, Abidu. Ada Roma. Maybe be a mana and hammer. Because bien who are the dances say, ya not a honor, Namin Peno. Na kuma ne kitano. American Zimbichi and say, my men on a dimba condom. Ono ne ebo mi getri ma mitu me kwanti na se de se me yemano sa ne ma no nti ase me hwe mo busi na me pa cho na o hwe ne maame a wo problem ho ana cause e ma bebre musuba no mini problem ko so me so a o mana no me ka se o ma mi sika ntonton no man keto o se ne maame hu se mi di dwa onya no problem na ase ye di on to fridge po ma me nchichiri nsuo me nsuo muduru na I drink ya o se ne maame hu se mi wo fridge wo ye djuma ne maame bu befu djuma na me to ne ma ne maame ni bu befu onja no o de mba fa kwa mo ne so nti o maame de onyi ye ya nye na pede ye so pa enya de obeye bia ne wuyu nti ya ne me me batena sa madane ye bu aboy me nya hwe wo ma na me a sika nso me na me de te ho say ya me kan eno say ne papa a meja woni nti no ni papa asema wo kan no maame akosua ti di kresi me ma na gane maame aye toro amma mi sika ni jo ase na maame hu ani ya fedan ne to so ma ye ba bia ne ma ne gu no boga dwe na gogwa so no ekon wo mu sanketua ina so edi ana moda valandem na odi proud ajeje ho wo repeat je wo man self contained edwago ye o sampa sakatia that's right toto ne dame Jahana moda na samo wa ho de fine e dan so no no e no si we ne bebu agum o se ebebu akum kura ana na woda woni ne dam e no tu kwan e no si wa tu kwan ebebu akum kura erade emo yo veranda na wa wo de plywood ajeje ho miska metoto zuma ana popon midinya ya no se me mfa ni sa aduma na obeyi ska na ma be sinne je so nya na twese mu sole wo kra no ko ha da ma mo mpa cho sa fa plywood tetal ho sa wa sidran susu nyare sa mpa cho an mani ba se hu dan no esa ne maame asia ma no o maame de akwa hwedan no nti se won hye ne maame ma ne maame ho nto no won hye ai bomole kra maame nto ne bi na wo ne maame se wo di dwa ne bu befu no befu onya no tese wa ma no 15 million ma ne to kwan nti sika 15 million omo ye ne 30 million o kweli bi anso no bi so no so kwanim ono hu amane ani bie ye o ani bie ni pankasa watena kurom ama na ni abie na ye ena wo kwale sebi mpredua se kurasini a na ni amie nso a wo pa ehu obetimi akum nipa yentie enra ye show ni wie ye ne so audio a wode aba ya afa to mai okay I be fatu yeah bro mpacho good evening me say they had a time ko ba Ghana there me sure say tamu kunkakra mpacho bobri enumwe yanu kasa wi yanu bidu fi course wa ba me so na doso na kamesre pa se modi mi picture betu social media ya enu no bie ho a wo frefre me sa tinka mesre se picture no bi ye firi ho na
say more badwaphobia eno bitini akasa phone so a be frame na eno mu na to adwen na yehu kwa dis ase no befa kama ni beje ho pa sense picture beto ho na ubia hu ana ofre ubia hu omo afre mi sa mi na kora mo mamena na mesina ko wasre mama me se unim picture no firo ho ni sa audio no na se de mpese yenka because me pese asen we yeka na afani no ubia de na ho bia nya na so bia but the way obana bisia igina soro se de obana eye no saa na bisia no so eye nti ni hu asen sa asen ni asema nitimi efisi abusia no bi nti na me so me hwe kwan be fa so a be kasa asen nti so obana peja me de me bi dum panifo ni ma me ni je ho ba bi adi asen na bi dum me ni je ho se yina be cancel nti mesre se mbitini me picture na yi sa audio na free social media na mpanifo a omufisa ombetena asena omo afre ni nyina atoato adweno no my ready pass ene busiafo be kasa go cause no e ba no so doso mesre pa se mama osmi panicho pa mesre no na owo badwafo a ene omo e be kasa na nsihye bia no ntutu bia e betutu bia no yaye na aso bia bafie timi kan pa cho bibiri yo o repeat ajay debi amikasa opo bi ntetreta frudi akone yeda ase se enura waye oduru ne de aba se wokra ye wo desa asem no ye de aba ha na ayi no de ebeyi na no ye beyi agire ye wie e ma de obe sese wonya wo de ama no na sudwe na ba na se wo se wawo enkodam yensa de egu oba so akotena buruchire oba nkobo adwaman koye boni biala na tam wanyi oba afofro ho nti wo pese wo ja no pasa na nya kwa be oba akro no wade na wo ma mi so ahura gina wo ba David oba kenkwa oba Goliath wo ba Samson diknesses ariba baba ke here motuam akoja obi baba se wo maame wo hwe wo maame ma wo maame ho nto no a wo hwe wo yere because wo kwabro to maame ama 15 million e dia kwabro chire nti baby a wo mada da moto obi varanda ne e de plywood ajeje ho wo si adan ne bebu akuo kora emfa ho ye de ye bo nipa ye medan ne mu nkomo ma no beye wasede wo beye wasede ya ye so de sese ye beye tete enya sa asem we etwada ye giram is a jump ase ebe chia etiefo ni ahwefo nyina so funa me won say abraya asem ba ya lady kana sem ne ne wo kan ne ne abudwafo e kan ya wo toma no papa yi and show respect e dia papa mpo abrantie ya show respect chese ne wo fe se eno ano no sabe obi a wo ti kwayem enye kurase eye kwayem na wote abrabo na amo ene obayi e dia adwemba se ne yemra kuro ketuom eno no so chen ba bia na wote na mo baaye enna sabe wonyankopon so dia adwemba se da bia se asese no mo ya ye den obayi di mpaibo ka ne gumu nsu oto awie bo no na mu ne wo bo mpaye ne ade ade wonyamko Pentecost no amko Pentecost wono so ko Pentecost na wo bedu obi abura obi aye amone ne ko asore ena ka mudi na bro we nyina chi wakwa kodru bebia na wo fa bia na wo ka na obayi bo mpaye wo kodru ye na mfie du ba ko waka ni bibia moa ete wo kroketom de wo bubra bonyanko bia bete wo papa ni mpo di adanse se lady ya trase kronkron yemu e di ama asodefo nyina di adanse obi e di adanse na nso wotu kwan akobie bibi so obi ebie bibi so akiraw enu to fe se ne waye yie unsemu cheche ekọ sabe sene na ohun si tia no ene friends e ho awdru ye no oben pa bo adwaro oben ni passion kunti on fataw mebo a
ofata wo nso be wotia se ye ese agudie ya wo ye kokko ne wodi aye no nyina onyankopon apagya no ama sebisebio wo ye nipa na mom no ne ye kane se obi pa na obi pe so mpa ha se de siabre ena no ohini ni eka no wodi e be ye wasade na ne me yakwan se soft mame ommo ne manu kura edi awadi gyaye no na hia no enne ne mame asem na sebisebio ye nyina no ye manu mutu kwan no ye ya mo a ma na sebi wo ko baabi a na woda baabi a na woda sister mami kasa na so kasa mami kama no tum ade wo sko apekasa ade broketa chiwana won ye nya be na ye kasa me kasa se oba tan yo tie ni ye wo mami kasa me de make man atum na attack ne kwa ya ne do so ni e dia me anyire ya won kwatran abrochire ehu wiase enti wohu se eho no ye sonko na hanso na enso so no ye ni nkofo bia ye omotu bata so ma me kuro wo de woni bebre sebi wo mu won kaye ye to ana wodi abuni a won to na kwade me hu bi da abuni timi ka se asimasi nti wo no de me kura me jaba naka me ni bebre ahia bebre nso ye me nanfo no na kwa de osubu ni de ye to twene wo to no mo se wo papa wo yi na to atwe nyo papa ne ye pa wo free eduam ene ye do baaye won say ho ye je Peter je asem ho ye pa wo free duam asem wo se so nko dwatoa ampa chewa wo bo ho dua me ka kira wo bo ho dua wo papa nyam be hia no na mo ne me ka to ne se e free na e de kro bonsam na o so ye no a wo ko ye obe ho de ye odwuma bo wo no sabu sam kro no back to you obe sam mania so chance akwa na bo se won sam adwene a me de ma no we aka me se e be ye wo in Jesus name chance wo se sam adwene mo wo ya de abrampa just won sam adwene fi se wo bai se be se kro ni nyina buru ho nyina obi ase wonya hwe enna wo gya ho no because say obi e ka wo hye wonim soft mame ebi no ti abrochire omunya be ma no mame no mo se me ti ase no de nkabe na me no maboso so na me enti achim na adwene onante ma no enti we achim na adwene fra ababa ye ho na mo na wie ye enya papa obi a ya de enuro emma ne ye de adwene ma wudi your kidney is in trouble, your liver is in trouble, your lungs we will crank ye enti enra no enra no ye kasa ye no na fedie we say so bafo you are pretending to be humble, you are never humble. One ma ye kwa kabrofo de dia me kwa school kwa minti bi krada dabi minti bi krada despite wow enti dia make at one say wo say e be friend say e be busuafo bi ne ade so for ma me no ani abedwafo yi a ye ne ye say 2.5 billion na ye 3 billion ya ti so ma 2.5 billion no going back so first hand na ma de any oboa wo boa da baby se abrampa asori aboa ma ye ko baby bia no ne open ye be ya ma what is pain na ya sound waba ye hu bebre enti kan wasem ye wa kan wasem ye ai so fa me mani abre me mani bi se ma ne mu bi ai enti hwe wasem ye na me de se wo wadna ba ye na se wano wo from beto pretend wunya wasade a wo boa ye nyi photo ni free so na ye nyi so free chira ne ebe ye na ebe so fa me da ase malady ene da ho no me ne da bia se meka o urade nyankopɔ malady hwe asem da ho sei no ya na mema bi wo ho no mo amedwino mo amenti o mase so oba wo mpɛ na nura me kan fa ne kwan so na wade egu nkro se wo se wo no oba ware na mbegu na malady ye tena se afanu no tena se na ya obi aka ne de wodi fo no obetimi a onpache ontimi na zo beja wade ne beja na egu na wo kwotena kwasi broni krom Spain ho eye Peter J akonyi oba foforo nte na wo ka kire wo yire dofo a waye ne ho ade na wo nkoda miensa se na de untimi ne ntena biem untimi biem wo so a wo ma ne hwe wonko te se da ne bebu agunu so malady Peter J ba bi o won onyina yie na me ye me dese wo sese owu o obetima tron me awu me de ne funu aba ha adwene ba bre obebre wo kronum ansa no wawu no e ya asem foforo
enti womra enne ya kan say yemfra now so yenyen hihye malady uma online po na se wonya wayi so person ne yekasa so onya na adwene dia ne photo no bekoso adi ahimu a ama nipa nyina hu ni su ane ne ban wode te spain abonte so Peter J no wo madadan wem adi proud ade ho ama suru nyina wanwai ehona na woda ene ne wo nkoda ibi ansa na akwa kwasi broni krom ese munu ne samfun se ya na wo Peter J wuti spain abrochi memo na wudi bogafo mudi sansam munu wei mo nyina musimu tirase Sompa seketia hona ofire ehona ofire mi se tempo kanu ehona chem na sha kurase na sha kurase ya malady unsam tete nyina no na udi kanua na de do na obai se yenkokro yenkobobra ne egu ye wo wi nkra ntimi ntena eye kurase sa na ko ba we sabi malady memma nyina ene nya ma sabi malady de hia if I do sweet bad woman about an channel. As a seafood, a sea titi station, Yadia sweet bad yagoon. Deep malady, media missy Peter J. Sister, you. Omran on Mayena said ye 2.5 billion on Mecca. Nakrat adie bi da social media so mpebiano ye nyina memma nyina mfanya futuo malady memma nyina mfanya futuo se wo bana so so hwe bana malady wo photo be dia yim ensem bia o se ka tro be ka tro no malady na me ka se sankwasi asem we wo to pon ba ye ne metu fu se hwe oba wo ye jimifo adie ntina o se wo Peter J wo tie kwasi broni krom ena de ohunu se hye wo pacha wo se dan mu enda mu bu mamiensa wo ne ayawura be yawo malady Peter J mra was 20 magana 172.5 billion mra nyefa mawuraba no no obi obenya malady obaji loan ani on kwaji loan famra no malady awurai awoso oye adwuma udi man metena ha se me oye adwuma me ma mi wie ya me timi hwew ade ensem no ensem no na ba tan so e wode now the budget go matuam eye waso le baka bi malady na me ka bi se foni bi be yado kuro ye se malady me pese me ma aso ma bi ti ase me pese me wuram pi na pandi kwaso no enipa bi wom eye omu ayo manu hambofo malady se oye oboni a obeka se nyo na eye ma mi we yo sole se wo hye nkomo a ho eni tonso akese a malady utimi nyina no na malady ade bi wom eye pandi kwaso no se yakobi yenim ma me fo panifo be ye makofo na so tatalasta wo de malady so am tatalasta malady so mbe ye makofo thicknesses na on se Pentecost ye wade bi se emema no obi ho ntimi nka nche oba ne so pe no ebi woni nse ntimi nka ti fasi mako pani so wo di asi ne so no no ka ma ne ba wo di ama ne ba ayo omusu ene omu ban di ama ne ba bebrebe esu no omu ban eti ma mi di pese ahe ne motuam so obegu awade nyama de foforo di malady yan kan kire ni pa bi otisa no ma mi no si ne din de sei akosan kabia eya wowo kwakuda krom ehona wo sesi ai Suma district wo ye Pentecost ni dickness wani awu si utrase aso no mu nyine frim omu tuni sen we na se tuni sen omu tuni sen so tumi di animu se ko jai wo se wa twitu akum nipa omu tuni sen sebi lanso onu enya eda on se Pentecost eda edi nkuraja pade nyina e ma wo be wen ko e be wen nkura malady unu sen so man tuna ansen yewu o man tuna ansen eniema no de ko e be wo man tuna edi na ye mise champo so ko ba dwama na tu asan obi ji obi aja pade nya ni bre o se tu san krati ni ne mame so me Pentecost for o se tu o nyina asan o me npa bonefo enko se o di sika no be ba no asem je nya kan da mame se de o ba ha dan wa ha ma no ko pinje be di asem be wie malady yo man ba bi tram ye ni asem wie ya o ko seketia ho enko pim se ye be di asem be wie asan no ko seketia ho on fait 2.5 billion no e send mra na ye nya no na asomdue mra fie malady me da asipi o sa ko ya da o kasa nti o mle mame me pa cho doctor 3 days trans unu anu mabrofo ne o ye o mu bu ye hu no doctor ai
Ah, kwani mo. Eja enko e doctor. Aba me das na me da ahefo ne atiefo so ye dai. Ba ne chefe wo won se ne nsanye dai enkan bomodin na fu ani kire eye doma ahenkuro ye wo benada dwom apia kubi coast na kire ho pe ene ye wo na obakuma ase ye wo kwada so edwinase market na chi hwa ene ye wo wo momo afone ne mpatamu no ukrada ne ye wo da bia betenase ewo eye Genesis FM ewo ahafogo so ena baabia ni efieda ne fieda bia so no metenase wo adehye FM ewo se hwi baabia ni enti western fo ni nyina fo mani nkire baabia ni sa aso na owo ahafone ne mpatamu ukrada ne ye wo da bia na de wani akire go so Genesis FM doma hinkro na so yekese ne wo ye wo benada dwom apia kubi coast na kire ho pe ene ye wo sa so na obakuma se a ye wo kwada so edwinase market na chi hwa ene ye wo ABA Herbal ye adwuma firi juada ekopem memenda kwasi adan kwan de anya adwuma anopa no nsia ekopem anwumele no nsia edi se wo kumase ne mpatamu a wo bono ne mpatamu anade wani akire doma hinkro kumase na de wani akire eye edwinase ye adwuma edamu ni nyina kwasi adan kwan de anya den ye anya adwuma ABA Herbal da bia me kase yade a ye ho adwuma edoso yie pa na enam se ma wedere wo ani ehwemu nti ne ebomidi ane yade ani no atato ne nyina ne se we ye blemim nam da bibidro A20 flashing ewa abla menyo wo pressure men so ahweniwa men fa do so nya de enwu wani ne so me me wado na ma de kofra aduane ade koko na abedi a wodi bi agum enkwan ya wodi bi eden agum aduro ne fantirima fa mogem ebetre ma be yemu odwuma pepetre ma kumtre nim kro na aba ani so aba horo so ama ani na eden atia ekwa enma biem ti se wani so ye wisi se ye okantan eye okusu eye okabisi eye osade ententan ewo so na no pa wi anwumre wani so ye ofita se de ebo asie nam Tumirikana ni APA Herbal Clinic enyan kitawudie mu hypertension diabetes stroke akamato ono otu ase etwe ono saa yade we nim nyina eye bonus ewa aso ye hwa oba be fa ni free edi se utie me na ya diabetes hypertension stroke otu ase ena etwe wa bomodin se obebo awura APA Herbal Clinic shane se maso ye se oba ade abedi kan ya ne se obeje card no eye 50 cedis oje card ni via ansa no ko hu doctor na no kransa na be hu doctor no ye magnetic machine a ebe diagnose be hwe onipadue mama efiri utiri be pe wona ase yade bia hinta bia fidie ni be kire na nkyerekye bi wo so wode ma wode ama eye firi ayenye den ye nye ohwe ansa do hu doctor so hu doctor so ne ye hwewa enu edebe ma no enne ye gina so a charge o eno kwa emu akonya se obetue mu fa anenche mu miense mu de wa obenyanom na watu ato ase o start aduro na improvement in the do be dey ebeba eti ba bia wuwo bia bomodi netu anamon ebra ne chane se ABA Herbal Clinic eye nubrane hahama ene didi enjuma nkohine ne abena ya hye ye ho o meto tablet ho o meto capsules ho ensu aduro bia nye dey eni ho sa oba na wose ye ma wonsu aduro ye di nubrane hahama ne ma wa wo kohye ndido wo kono awa de ye dey anom sanye sa so na ye edusam nso a ya ye ne powder wo de kofra aduane na ye den edi koko a wo de agum enkwan a wo de ye den agum eduro na be ye nipadua ne madwuma be siesi wa ma so ho aye den ato eti ba bia wo bia bomodin se wode wani be kire APA Herbal Clinic mu a HIV mu wa no aba mu moja mu no muntu ana mo na momra da bia me ka me se emani mo hu bebre na afon academa ye de ahye ace ebi kura na nye ace bomodin de tu ana mo na bra tie ne ye o sa kwasi bronesi anu ni aduro diabetes wasi anu ni aduro hepatitis wasi anu nye den eni aduro ye wo yade bebre a HIV ni ka ho akwasi bronesi anu ni aduro eti se HIV ni akacho se anu eni aduro emani ha obomodin so betu anamon na ni APA Herbal Clinic enyan kitanhodie be se wo hwe sompa eye anope ya na awie ya tumirika na yede ebra da bia meka tie ne tie ni ye ma me pa da bia meka me se eye yade diabetes eye stomach ulcer ena tie ni hepatitis sa yade we infections be ka ho awutira nye ya wo so bete eno na wantimi antreat ni ya ene wanhwe ya na ekofa sa amoa ne de ayede edi abro ABA Herbal ye mo waduro amoa kono anom ye mo waduro a ebeyi sa amoa ni nyina afiri moje ni mama ho ayede ato edi se utie me na HIV mo wa no aba moje ni matu anamon ne bra wo de one se obedi kan ayede
afre se ndro no menyenye de ensi ho enti ofra ye be ye ho adwuma ye de ama wo ba wa kwahye wa de dido wa kono wa de de anom enye saso de ye ne powder no wa wo di koyetia ye de anom ebe yi mo na free moje no ama ho ye de ato ABA Herbal Jeme number no now so friend na de won ti ase no wa ye de wabisa number no eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 Vodan eye 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ABA Herbal your numbers eno no oso betimi afreze sia na de won tia se no wa yede wabisa da bia me ka me se yade a me yahu adwuma edoso na enam se ma wedele wo ani ahwemu ti na ebo me dia na yade ani na tato ni nyina ne se we ye breme na de bibidro etu ani flase ewa abla menye wo operation men so aweni wa men fredo so nyade enwu wani ne so me modo na ma de akofra aduane adi eti se ye glaucoma se ye cataract wani ne yakwa akwa ni operation ene yade na saba biem eye ete ena adi wani ne so ayede afa wakoje se pese ahye opese wuyi tu a bomodi ne tu anamo ne bra wono omaba no e de adanse na ye de eba maka se ABA Herbal ye be pia santima mu ha enche so se de adanse ne esi ba ne din ne kɔ na bro adwene ne ntiase so eti se wu tie mi pa bomodi so betu anamo no wa de waba entwen so bi medi adanse nye de enkyere wansa bra ne ye mu waduro na fa ko didi na meye wani so adwuma mfama da bia meka se glaucoma no akwase bro ne esi ano nye de eni aduro ABA Herbal me moanya ho ntiase se glaucoma na wurade befa me so ama wo so wayi wo se press ato ho a obetimi anante kama se de na wo ye de wonam no akanfo frɛ ne hintaflae na yade a ehinta esie nipa da krope na abese wani na ye de e ama na doctors ni ma ye nyantiase se eyentire na da training na sa entine no ene me ye ni ya adwene nyankitahodie sa entine no pressure e baso a ene kofa sa yade glaucoma na de ediba na se entine na pressure abaso de a ene nipadua na ye moja ni nsuo na edi afusane ni nyina beko ba entine nim na ye de enam is a problem bi ana pressure ba entine ni bi so a e wo se wunya adure betimi aye entine nim ye de adwuma eno ne yakeka no brane hama enkohini abrabom aye no adusam se beje ko fredi ane de edi koko a wudi bi agum enkonya wudi bi de agum e wo ho na wutiri payo wuti fatimi dwa se wo ho na ko wo ho na aba obi wo na sum ye ne hu se ne nikanike de no obi asum da bia na ensuo eginam e wo ho na ko wo ho na aba wapam tutu afi kra wuntimi fan tu tirim no aye de wonu numa abomodene ni ABA Herbal enyan kitanodie na urade farms no onye de omwa wodi ane ye cataract ete da bia meka se ete no ye omu ahodo mienu ye wodi epie aninim ne wodi epie anine so wako hospital doctor se eye ete ena epie waninim ewo akiri nti waye ho hwenye de enye se oba ABA Herbal na me hwehwe mu ma me hunu se eye ete ena epie waninim an ye be mu wadura ma aja ko fredi ane adia ebeyi ete no epie anine so na ne afiri so ama ani na ye de ati edinsuo ne mfene ena bepie ama so ho ye de ato saa so na wo so wutie mi ete no esi wani ne so ene wani batuntum ye huna mama efita na age ani ne so afa usuro operation bomode ne bra ye be mu waduro amaja ko fredo ani adia ebe na ne ete no e wa abra ye den ye nye operation e bia wantime nkantem wani ne yakwa akwa ne operation na yade na sa ye den ababiem se yakwa wani ne operation na yade na sa ababiem a ema ne nyonwa bomode ne bra ABA Herbal maso da bia mekasa yade no eye ni yade so nye ni yade eye tirim yade no wo tirenim se wo anya aduro be ye tirenim adwuma na koyi ani ni kosiesie na asad betu tirenim a ese se wo yi preko afra de chima be dwa na asad akoto atachera no fina no be side adore etenye nwa se obekwa koyi wani akoyi operation na yade na side ababiem eti yaye wani operation yade na saba wo so bo modern na bra na ye mu wadu na ekofra duane dim emesiesie ani ne ma ani ne nsa anye den enti a ekwa enye de emabiem ani problem bia ani ha obia tumirika na ye de ebra shene so se doma hinkro ana so ekese ne wo ye wo brada dom apia kubi koso na kire ope saa so na kumase ye wo kwada so edwuna se market na ti ho a eye ahafo go so ukwada ne ye wo da bia Genesis FM ena baabia ni efie da bia adehye FM number ni e wo abra me sorry so so betimi afre na de wonti ase ne wabisa number no eye 0541 56 51 99 0541
565199 voda no ɛyɛ 0502 812161 0502 812161 ebie ya number no also friend na onyame nsa nye tiase nye dai enso oje ebie Herbal wagye so se onyame nsa ye dai ewum awurade nyankopɔ enka ho onfa yale sa adom ne nye dai emre ewo ne doba Yesu demo amen amen so for 3 days nyame nka ho yesu ya da ase so bai why ya da ase bebre ebusianfo ebie Herbal o se test wani so prunsuo ye twanchen woje ho anyade wa kira hu ya de piada wa ma ya de so enu nkyese oni aduru enuti bomode so ba ko doctor kwada so dwena se ehwo enu obutu case number 2 Alice Boaze one ne ba Daniel Timbe montra ya nya birthdays no wani safo mensa o man tira mame ya odina oda esira osuru nhyira ne kwatenten ede man wa ya de me ma oni nyina so sanu gu mame ende mini wensu e sweet me ene sweet me su di na oda esira onyame nhyira kwatenten adomro so ede man makeka wi afen de ba dismiss we are willing king and the willing king su di na woda yesre onyame nhyira ne kwatenten edeman Pastor Jonathan Owusu and there was of Jonathan ensu edi na woda and when they wish no ya Grace Santiago ne papa na wo se no yo yesre onyame nhyira de man we minua Abigail Okran or Maryland America Bruchimem ne maame ne me maame ye esiema na oyedifo ba awko internet ne so a your friend holistic shop and oyedifo ba kese pa wabusuanum nti ne minua bi odina woda esre wo nyame hira nkwatenten ehunumu e de mano se de onyame di ne frase no onkoso amfa ne nye enyi din hyene din weye wow mia mi ba fiesi kapa odudu obribie ye vichi body e abaya ene wodi na woda misire onyame hira nkwatenten ene wokọ international baby okotwa amfoni de Mr. Dubai aw afia Lobby's Kitchen TikTok grandmother ene wodi na woda aveve misire wo sunu hira nkwatenten de ma ate nyansa ne akukudura wo no Erade mpem fa nko anim ya ene minu abidi no ya na watwitwa ama me na me de ama wo no na yefe emo ayade ebusuafo ya badon ne ebuazi eno ane kesi wo Daniel Dambe Dani Mr. Masemu ye dia na mo ba ko ye dia na asi abrante se mo ba ye no edie na asi ana ube kan kakra bi omo ne tofa kakra aha dan boni tofa de asi ye enka ni nyina summarize adentia why ana ye ntie video ya fa video ni tum libi laba wo libi laba na ni say but like ebia ade enim wase me ye ne sa troshem but ena okache me se ne workers ni ntimi nya sa ade ne ma no ade se wo ntimi forget school no na yi me ndi nechi na obema second king ema me examples me hwe police for omogina ka kwam omo ade che no mato kodu 3 city nkate 1 city no mato nsu ano oni na watch ska benya no police ni na busumi ka tue kura nduru ne de ntimi forget school na yenye business forget school na bedi na china munye construction ena ka se me family resource na am de man ade tia obaya wase resource na yera
no wa no ref waja no kam ama na yira eti school no nko bacha tina wo ne nam bacha eye de no te ahokro tu Johnson mu ma wo no ye no bacha ne third wife no o papa ne yero me say o me 3 me mama ye second wo mama ne so kotos bacha yo eti third wife ne ba na ye den third wife ne mba ne nketua na ye wa agro bi ye fe ne chempe we nya na dwana na we wa obedi nka hu no no aka se chempe na se wati bia mo eno sa go ne ne edi ena third wife no amba pa free adwuma ba na third wife no ne mba no ka chenze omo me ena mi papa bisa sare ntina me omo si ye ya je o madwana di mi ni mi nua ki 12 wo no ye ya je o madwana di ena si ya say ye wa no a edidi adwane obekire fucking ena odwunso gu kurobam no oti ahoro tum ena ode ma me ni nua kitua no be ma e fe no Moses samonno say no hey ona ka na mu ha ye bayi wow papa wa wo sabia wo gina ne ba bi o ena enipa bi di krono to ne so bo na tweja tu ni mu hye na ni mu no kwoto ne twene ewira mu osasa na nyame nkumu a otimi identify o mo ye ne saa no asem ne ko police station no ane papa ni mpon se yenyi asem na emwa no wakwaje 1.2 billion papa na di emakolai wo pro to de bedaye na Abraham pedi asem na chi ekoi Abraham pa bone tofa da mu ko commander ho no de akosie ene ba bia yakoduru na etiefo ne awefo ni mu yo malidi medasi pi bra ye fra asem a ye tena so no na se wo behia se ye be kokode ho tie ko ho eno mo kokasa eto nsa senke ne papa ne hia ye kwa ye nkoto papa no so ba o metu ye akra ne papa no ba papa na o ma ye hye ne de obai papa no o ma ye hye ne de oba e ka ko de de na nsa etini ye nkoto papa no ti da ye wadwuma na papa ne ba ho se me menye krata receipt o de hwe ne ba na me nkobo enhwe so wadi akra ne sika so wadi a me ye nche no so ni susu na se ne dia bedi ma obegye fra akra ma me ho maledi e ho no me ne no eyi ye gira na ofiri ho koy dina se wo behia se kode ye hye eye asante mampon ase dia ye be company for ebi asem ne da ho na nyankwada asem dabi ti ye de koto mpanifu anim nyame anim ne da wo mu hu akola yi crime officer ne bufu yi en mampon na ye ya na mi shira eni papa na ayese enti ye di nkomo nyina ko wie ho ano fa afon ano frɛ kode commander ne se o ma ne da sei on fa docket no on fa mra ti nyame anim ne da wo hye ye nyina ekopie ho mo de bai ema papa ne gihwe mu ama okobo commander mane ano mo hye so mo fa nko Tony General ho no mo advice na said ye enhye ne ko akoduru no beta frɛ eye crime officer pa bi wa me frɛ no mabisa no wo so mo nya enya me kan mo nsa kan mo nsa o me frɛ akra use ze man ne bi ene te wote he no wonte na yie still na no na de no aka no ama ne kon ni nyina ohia se ye behwe no na se seju bi o mbeye enti na no mo ba wo ha e ma na mo di nkomo pa yie se ni pa no ya ni sei no so maledi won hwe bebe tuntunu on de wo honom na wo hwe na bati ha sei na e hwa ye kroko ene mfimfi ha no baabi a hu ne black bi awu beti baabi a esoro ho na ne nsa ne ha no e ho no nyina no ayi kro e ya che se nyasam keto afra enti ko hu doctor no ye mama ne maame de ne koi ti doctor ne se konfanochi e ho krata akra anti ne maame koko hu no frɛ me nam se da bi se mitime nyem to ho se ne nsa ne be pro ne betu na ne kon no so be se ya na se baabi ye duru na se ya anye kra na nkaye ti maledi de wo msesi ene se akra ne si yi de ohia se empanifo be hwe na se surgery bi o maye akoda na wanya na hoto abije mu frɛ doctor ne maye ne doctor no nko hu no konfanochi no na na o se ho kare yesen on kan kire ye yo abije frɛ ne maye hey eburade ya fa report ne to so maye
didn't say. Hello. Yeah, hello. Doctor, good afternoon. Yeah, good afternoon, madam. Patron, to say. Anyway, thanks for your time. Akolabi, ha. Daniel Timbe. Dambe. Oh, okay. Okay. Actually, my name is Oheneni, a program host at the Sompa FM. Okay. Yeah, now what they are some about dying regarding a kwanya yafaswa yashinon. Okay. Ye pesi ye buananka adofobe buana yetimi buana mu ye surgery no. Enti ni ye pesi ye frɛ na uma ye hunu de ebekom any cost of ewo ho na ye tena se yetumi ehunu sika akora ye pa ye de beboa. That's why I'm calling, please. Oh, okay. All right. So my tree is not so good. So I hope I can speak in English. Blend it, kakra. Right. I'll try. Of our listeners. I'll try. Yeah. So as you rightly said, I think Daniel first came to Confanochi in 2003. Okay. On the 27th of December. He was a victim of an attack. Yeah. The basis, we didn't get that much, but then our main aim was to make sure he got well. Yeah. And he was spending less than 4 months with us. Not very extensive. Usually it takes time for you to heal. And after 4 months, we had to let him go because by then I think he was stable and could live all by himself. Okay. But usually when happens, they couldn't usually could follow based on how severe the injury is. So you can see that the neck, he has some what we call contraction. Yes. Yeah. He can't even turn. Absolutely. And then the other location has to do with Nisa. Ocean the right hand, the motion so Akashim Ontini Mpeja, and then ocean the elbow and also a stiff, including the wrist. So with such an individual, there's nothing meaningful about me. I am man home. By way of taking care of himself, maybe going back to school or doing anything productive. The reason why I want to let me releasing all those restrictions at the neck, the motion, the elbow, and in the wrist. So it's going to be very involving because with this kind of surgery, you cannot actually predict how much exactly will go into it because there are several stages. So at times you can tackle the neck and then then work on the motion, wash in the elbow and the chin, wash in the wrist. And again, it's not all the time you are successful. Which may be why the hepatitis of the but with every surgery, complications in the day. So one is like that, you have to send the person back. Okay. And then reconstruct. Okay. So in brief, that is what is at stake. Until those reconstruction work and after surgery is done, he can be useful to himself. Okay, dog say a person omra or said you can say stages. The edikai and a more edikai says here to know. Sika sign I would be a roughly. Who my budget be? Well, it's good you say roughly. So for a rough estimate, might be difficult, but something in the vicinity of for the first surgery, something in the vicinity of maybe 15,000. 15,000. For the start. For the start. Yeah. But the time as I said, because of the fact that he might go in multiple times and other things, once you do,
And then the number says 50 there about. Exactly. By the time we get to total is higher for 50,000 there now. I know I mean I've gone into it. Enti doctor you say wo na wo hwe na na say people from e behwe no ana wa team teamwork. Okay. Teamwork. The department, you know. You can say me kwana me or and apart from me and apart from us the doctors, you know, we have a nurses, we have anesthetists. And so many people come to physiotherapists need that account. So that's but then I'm part of the main group. Okay. That'll be doing most of the work, yeah. Yo, doctor said when ye say baba yire ye ho na ya solicit na de benya bia na ya ma ba na ya start and definitely minimum say ya start ya adofo no be boa yen ama ya wi. Amen. Inti ye beda ase awie say unya adaje mai. Thank you. All right, thank you very much for your time. Ebusiafo Dr. Seidu Sekunibe konfano cha ban ya sabia ono na wo hwe ye ba Daniel Dambe na wo se CID ade na stages ba komienu ombekwa akopem se obewi a obetun atoto ne nsa de na etwem be 50,000 it's 150 million 500 million na say for the start need 15,000 150 million out of 4 years remom waye mamoma ye bai akura insei na ne papa sabi ne papa de waye kwasampani wo ya no anom nsaka tene no aka nkwase asem na enye wonu sunti ne ehwa makura na sei sa enti dan what bi wo wasum kasa pleadi chire wiasa koda ni monyamfo akola afefese matumi ki kro no ato ne so instant justice one asem ayeka no mem etweja e de ahye nanimu no wo bra wonya boni bia emeni papra ye to ho ne na mo afie nwadi yo dan kasa Pacho Ghana for Mumbuame Pacho ma brepa me pese me sa free brewe master ko brefu from me fi se me busu muni bi me pese me ye osresre fo me se ma Mumbuame na me ma me ni bi ne busu afonso ni bi ma brepa 2 years ni me pese me free brewe no master ko brefu fro bia bio me se ma munjeme abusuafo amwo Sompa na mutie 150 million die emro so de wo pia pesa wo de beboa omo fanfa he 0242 955 893 we dia wo de fa we so ai moaye abrampa number be ne de fa so 0242 05 69 78 saka bi 0242 05 69 78 na de beba bia no ye de atoma lady anim na ye de akwakohwe ye de start akostart na kola ni onyamfo sei eni pedi boni Ghana na lady akra ifre bia frame a esu papa se na ni da wanim o se una betimi amana abankwam ti me frada wo ba ekra de nese onu anim se ade ekra nche no so wa we penkiller na ne san kana so we kra anya dwuma anti o we so na koma kim nese no mete anam si dabi o ma me mo amane ya me bo amane a o ma discuss on Franco hospital nti akra na say de ne ma me no wo me se ne ma me tia de ne so wona na osu ani nisu eto woni 77 kwasiafo bia no makwakodo no mu wo ma me otu sese ni ku kwasampani ya ojimi sese na tupum din Daniel tina na ma me ne metra ho na me nya no cross examination o de o chire mo koto tonkrofo awade so ipakro no te wona e papa ka ndo be ya na akotoso papa timi jo so te awokro tumadusa no de amane ba no eye me se ai wa kwato abrabo bia Kristo ni mu no ai wo wuo ene kwase asem tu bi se papa wo nyamisto kakra woni mu a ko be ono ade ba sei abrabo a Kristo ni de bia meka ai wo wuo ene kwase asem ewura mo ba ko uku no matrenka Pastor David one Freda David entin ka ba bia
yo sere fato Ghana fo anime ne meboa acho Ghana fo mo tie mi nyina mesre mo pa o macho so mo hu me mobo aw na ma bre dress na ade ma bre abre papa nti Ghana fo so bia tie mi a mo hu me mobo na mo nje me ba 15,000 de mu ye nyi Ghana we die nkwa me nkwa ma me na ma bre ni busia ni bia obetimi aso me mu yanka sanso me ni bi ni amakola yi ni pakra okoto o ka se enhia kola wa mo ne 1.2 billion na kwan papa jis Canada approach for to me am ya fast mu ya court ya can charge office kasai Demisra man po commander nya me hira no papa said ya temi ni boafu no na mo boa me a onyankopon ebe hira wo mo na de o masi baby papa yo ya dase maledo ye kasa kwaku turubo akwadu onso asa ne 100 cedis ya dase kwaku mu memu mpagya damase na mu mie mu kakra maye na okoto transe ma me adu sakura be boaye ana adu sanza me fam kwaza asem zo nfiri o ye bi nuani anti Julie tebem mu amunim ne friend Julie o di crisis Juliana sakode tatalasta so am tatalasta wa wudi unia di crisis bi wa wudi waye ene so wodi oni esi tatalasta for so na no mi so unia di crisis wa wudi waye wa di post asane motom ko ja wo bi papa enti ya na eye we generalize and say ya bi yen generalize take tatalasta out of it and it will help so we won abram pass abram pa ye na di free won mo waja asara enti ya na cut tatalasta o say woni mu a ene tatalasta abram pa ti ase na mo ti ase yakopon de yankwa che ya wachina IBJ budget 2000 office Auntie Julie ya mi shira wati Messi abrabo Kristo ni mokoto so nu de nyame sumo okura babru de classes akura na seminar ho abse na minim se onu emeku una emeku pani mo obe kire pa show na mi o techi my classic FM no one start here you one wo ye yansa na me ko classic ka me koye wokoto onu obeka cho se Genevieve ebofo abeko ni store mu ni wo kono ani kwadua na wokoto me bo anu aka no na the last day na nta money sa what the ka they didn't na ya fato abram pa wo so tata lasta abram pa wo so wo honti ya na emanika abram pa wo so mo ho what's in the bi wa so David abram pa bacho nya akoto time ko memfi abram what's in the da wase abafra yasem omobo aw me jama me na mu na masre Ghana aw minim se bia aman mra makwa ni nyine ho a se wo yi ne ho na wo hu nsanye kala o wayi ne ho pen eye aro ho sempa ntimi so wo bibi kakra wo be support ma ko be se dwe ne wo fe aw ne wo fe yi ni mo nyamfo sei ne wo fe yi pa ye mo akwada no na nso ya mo ntina be ma ba ko mo nyankofu ko anjajeje ya kan no kran fan chemo ya me ko pe ni beka tire nkwa na rade hu ya mo bo me do fo me so ne ya tena odun ya sunje yakopon ye mbo afo no hu ye mobo we nipa ho nam rade wa ye mi o me ba cho ye be ka pomde hu asem da bia me trase rade na me so kasa me kasa yade eya obi ntimi ne won sa ne fi yade obi nya wa ne fi yade enti bo mode ase ba padu sanu papa ne bi na wato na wanom na aboa wo de wo soro ehira so de rade atew ho de rade ehira so de amaye se ye no ye dusa ye bia me di akokoduro ka se edusa no eye organic ya na me de akokoduro me ka se edusa ni no eye organic ye ka se organic ya eduru aye fa chemical aye non chemical product enti wonno mo a wonni problem wonni ka so be de e bia ordinary ma fruit me ya ma de no Kristo tiri mu ntimi fa bibi nko friend nipa ne be no ma e be sa me nya wo ha enipa dodo no anyi bibidu no mu suro san se ye ka to na dwum se e bibidu de ye no ma be nya kid me pa chaw e du sa Herbal mission ne kapsa santisa se wo hwe me sabre na wo tie Sompa radio na se koko afifiri wo koko goni asen kitenkete koko ma opo sa wani koko ma wo ye mu bom koko ma okwa wo minimu
koko ma posa posa wani koko ma wo de nsa nu asum na wo kwa mu ni koko ma yembom na eba moja mepa o cho say buru Herbal shop drugstore licensed chemicals will be a be woman wo se wo pa edusa Herbal mixture any edusa Herbal capsules edusa Herbal mixture any edusa Herbal capsules wono no ne sa ewade nam adom any humobro so e de wo gie be brew wo yem na bom no koko na etiti wo no wani so na yo wisi no wo de okoto edusa mixture yesi mi nchen ohun na wato de capsules na de aka ho wo yi capsules no tubia na wo wie mixture no nentemos ice cream cup no mabako anase koko atare no tablespoon wo wie 6 na de aka capsule no no mabom anopa ne anwumre se wono no ne saa wo bo hu se awrade yafa adusa no so ama side ni nyina wo yi afri ho wo bi de chronic waist pain se wonya sisi yade ano oden se ne kofa ba ye koko anase kurokura na Yesu adom beko aduro we tu kuro pan tu bo wan widiem ne kuro woni mu enti kuro ni tu ne wodiem nyina tutu no e so ne tu asenti na etwe no woda no pa wo so ne nanti timi twe no pa ti se wo so re exercise no de na pepepempe mo just say no wo yira no madu sa Herbal mixture na no madu sa Herbal capsules ka hom pen bia wo so bia no by the grace of Almighty God e body be fa do sa Herbal mixture any do sa Herbal capsules so na wo yi wo how ni pen bia wo bia amede asunjie any ahoto e de abro wo bi se medun so meyie medun so jutwe sisi medun so a na afa
Plaza, yeah, this year market. You go for a preference. Ginyameno, yanyani different type of ginyame. Betobi, a pony ya fo yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femi che papa be a dummy comb. Share. Beshibi. Femi bango papa be a dummy sa. Share. Yatete near man is to be bien or Abyss shop. Be bien or Abyss shop. Betobi cotton. Betobi coche. Eya fufu la fo. Yatesu. Bla at this year market, Abyss Plaza. Bye bye. Adi, oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Who said that complain with sisini kokoa? Epe ajiwakade. Enu who drink a sepan and ne. Mikodi brew. E yema mani mema. E yekuku ni sisiya redroke sepa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na edusa ya wasese me brabo we. Sweetie, me the common mama adwa mo. What does ye aye juma? It's a living testimony. Kone kwajudi. What kaki? Yeah, I'm sorry. Obie timinumbi. I just attend for. Kona woman kwadano for. Any the onion fear do me. FDA aje edwade nkratoi atom. Hello. Me dey di grow fine. Wonu mu ato. Wuntumi nidi. Wunim ni entira. Ebasa na echre se. Yare ewura woni padua nimu. A ni padua no pese wo kutia yare no. Na enam se. Ahoni nu a ewo ni padua nimu sa. Na enu na ni padua no ede ekwatia yade no nti. Ema wonu muto. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani padua no nuane nuro. Ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibiduro. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA aje edwade nkrato yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yas comfort, I got Yas confidence, I got Yas. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes, yes, yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got Yas confidence, I got Yes. We got Yas protection, I got Yas extra long sanitary pad for extra comfort. We got Yas protection. Ojo, that's a foul. Coco ni IMT anyway feel Mr. Pains. Oh, this may not go be test be or any capsules. So the mawa say Coco IMT wifey menstrual pains na eternity. Na me say na say wifey yare or kwa yare sabia. E no me say wanya malaria. Me ko ya no ma me malame. Me ba ya na mbe malame say wifey. Enyira nu kura no otisi say bi. Me kura wanya me kwa. O ma me tonic bi. Bra. Me say me fia jintu. Hey, honey. Into Baba na can want some son. Oh, baby. Oh, baby. And you were Shannon, open for or bad time. Or my abofra no for. And I abofra only in fear do me 8 me for surgery. Enroy, open your beato, I will pharmacy shop, herbal shops, any over the counter medicine at to phone for 0599 415191 0544 174461 and a 0208 161800. Hey, middle.
Na den na wote ho a wayɛ stiff saa no. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensa ne me na mu twetwe me no. Emu aye titiriti. Mentumi mpo nsɔre. Ho na enwanwa. Enu me freedom buy na me ka kyerɛ wo sɛ, mato 3p garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne sɛ wada. Sɛ wano. 3p garlic mixture. Ane 3p garlic mixture. Ema moja edu mofusane no. Eche natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha, na no na madam Fukofi mpo ka kyerɛ me sɛ, "I work natural health for bi bidro bi omodi aba." Your friend no 3p garlic mixture. Na manfo tu omo tu ogu so no. Enya semketoa. 3p garlic mixture. Wo ko todwe ne waposo na asɔre a wo complain no. Sɛ wonnom 3p a ebedwa ne sɛ hum. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma wo manofo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwadie nkratoɔ yi atum. 3p garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. Enra hwana mete sɛ wo ba no sɛ wokɔ Canada. Woko, suku. Na yesi agyape aba no nso okɔ nanso ɔno de okɔyɛ adwuma. Mese, amanfo akɔ no. Enya gro. Jaye no hwana de won kɔ saa no. Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa kwa ama no ne de. Wode obekɔ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Nesa ya visit and now turn so a wokɔ Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wode obekɔ. Say ya dwuma so a wode obekɔ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT Sunyani Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices, our Mabebre, so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Let hunger slow your vim. Take choke your hunger, then go get some toe chop. Chock it with the great tasting Royal King cracker made with butter and fortified wheat flour to keep you going with your burger level intact. Hey, Royal King cracker. Take chock your hunger. This advert is FDA approved.